Guys, kita lah langsung coba aja. Ini guys, pete kukusnya guys. Cocol sambal guys. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Nempel. Saya coba dong. Mantul guys, mantul itu apa kan? Apaanan? Mantap betul. Enak ya siang gini guys, makan sambal lalapan. Ada ulat di naonannya. Itu di uyahan. Di pecinan. Gede sih ya. Bak dia.
Hmm. 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 Ini kurang nggak ada kerupuk guys, aduh. Hmm. 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 Wah, udah mau habis guys. Hmm. 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 Aku pas aja guys. Hmm. Hmm. Akhirnya. Hmm. 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 Akhirnya.